Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LAC yang beriman dan pencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar di Iqra jilid 2 pada halaman 30. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudu dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La a za ba la a za ba la a za ba wa la ma wa la ma wa la ma wa sa qa ha wa sa qa ha wa sa qa ha wa na vo ro wa na vo ro wa na vo ro fa ha da fa fa ha da fa fa ha da fa la sha ro ba la sha ro ba la sha ro ba ba na ka ba na ka bananaka la fa sa qa la fa sa qa la fa sa qa wa bo la wa bo la wa bo la wa ha fa vo wa ha fa vo wa ha fa vo fa ha bo ro fa ha bo ro fa ha bo ro fa ha bo ro fa kha sa ro fa kha sa ro fa kha sa ro la za ka ro la za ka ro la za ka ro la ma a ka la ma a ka la ma a ka wa na so ro wa na so ro wa na so ro wa a kho ro wa a
คอรอวะอาคอรอฟาวะฟารอฟาวะฟารอฟาวะฟารอฟาลาซาดาฟาลาซาดาฟาลาซาดาอามา กะอามา กะอามามากะวะนาบะซาวะนาบะซาวะนาบะซาลาคอตอยาลาคอตอยาลาคอตอยาตาดารอกาตาดารอกาตาดารอกายาวหารอยาวหารอยาวหารลาอาซากะลาอาซากะลาอาซากะSampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.